Rangkain kan pare Ibaga akong tipod no marikriknak. Ewan paray. Apa di nakpampansinan? Kagurgura naksamot tayo. Tumokno sa dilangit ti gurak kan ka paray. Naa. Ay na. Pirme ti sakit tinakam ko. Pilpilyim lang tim imbitaram. Ay lawlawag man ti ibagbagang paray. Nagadon apaayab a seminar kas kada training dito'y kabildatan. Ang uray maminsan, di nakpaymat inimbitaran paray. Kit no busy ka akanayon idital talon mo. Saan nga umdas arason day ta paray? Di ko nam kit day, di nakaykayat. Unay kakit din aya paray. Di kanton but-butusan paray, no kasta tiraramidam kanya. Ay ko paray. Ada ipaayab ko at training. No kayat mo di umay ka. Itam lang nga ibaga. Naa. Pinagsakit mong tinakam ka? Sige, imbitaran ka itan. Inton bigat, umay ka. Apay mat ngamin aya inteng. Tasaan mo nga imbitaran ni Badong? Ket kunak ano saan nga interesadaw. Ita, gimura kat nga rodan. Inimbitarak mo. Among matan dagiti tattao dito'y kabildatan. Nangro na day dya akong parem. Naglaing agumura. Ay, isa na bali. Amukton, inton maminsan. Sumuro tak kadimat iti day ta at training ba daw? Saan? Saklaing. Nada pa kairanudan si kalaang manan ti agnumar. Ay, apo ka. Seminar lang day tuyang. Anya pa kairanudan nga ibagbagamay? Numang taday ti kwartakan kumpurme ngay. Patsaw? Dahil di akin ako ripot ninting bating-tang. Saan ako na sumuraut? Nanay, no adda itida, isang putan na ka. Win ka day. Danag mo na tuyang. Jay meriendaam, iawid mong taon, ta meriendaak tao. Iyay! Ay, nalpasan ti seminar para kada tayo amandalaw. Kahit sapay pumatado tinagal yaw. Nalpasan paray! Hindi pa rin. Kita, agawad ka sa madamdama. Nagpiitan nga'y. Pare, 2 oras lang tayo seminar. Kasang-sampit ko lang nga. Kasang-sampit. Nakita ka ijay suli, agur-urok ka paray. Apay nga saan nakarining nga ron paray. Asikaswag nga ron dagiti bisita. Ay, sayang. Awan pulos na awatak din pasiminar da. Sapay nagpigsapay ti urok mo itay paray. Subsobra mo ti bagbagang paray. Ipag mo ti bagbagak paray. Iso nga inton maminsan, maturog ka pa'y nga umuna, sakbay nga umay ka makiseminar. Tapno saan ka makaturog ditoy? Sayang nga talaga. Hanggang sana bale, at damat meriendak. Anya merienda? Nakaturog ka? Dumawat ka pa iti merienda. Kanak mo ta iti meriendak paray. Saan ang mapalingawan? Anya nga iti inadal yu iji seminar. Ay, nagatuwa. Pasig, panagtalon, panaggarden, nanyapay dita. Kas kumaiti anya. Kas kumaiti panagmula. No, agmula ka, sibugam, kasjay. Day talaan. Na, Ha? Naglakamatan day ta seminar. nalakaya ti kasta. Pinag-recite dak pa'y nga raw. Naa. Siyak, ti kaadwan tinaibaga. Pinalakpakan dak Uray ninting bating-ting. Kasta unay ti bilib na kanyak. Adda kano ti umay mangted iti seminar diti kabildatan, mainag iti organic farming. Kit nasaya at day ta kagawad. Ewan kayam, kano da nga umay? Sigon iti surat, inton umay alawasan. Baga am dagiti kabarangayan tayo Libre ti makan kapitan, iso nga awan rason tapno saan da nga umay. Adu pa ti masursuro da ako na. Kung nati bang seminar, may mayat no ado ti agatendar. Iso nga agayab tayo iti ado, kapitan. Ay, badaw. Mayat ka din tila nga amapan makiseminar. Nay matanto yan. Naglabagan day ta si Pitmouth.
Hey, ketap na siyak manan na. Ti kapintasan ijay. Apay, pinapintasan na yamat ti seminar. Kaya ko laang ang ibagadag iti tao beautiful Sige, mapantangaro dahin. Narigat no maladaw takay. Apay ngay? Awan ti kanenta. Ay, sige. Partakanta mo Hindi mo yung dahay, ate ka, ate. Ay, ti mabisinan na makikita. Malmalpasan ti seminar, Kapitan. Ape ajak pa'y nakita da kabadong kan marituyan. Nakitak mo't itay nga dada. Nayaw awandan sa amatan, Kapitan. Inak man kita hindi talikod. Ang mga no at dada dita. Ay na. Ay, nagsuga kon ba daw? Nagimas ti chicken karay. Wun nga raw. Kit ay na. Pagatingidin ti busog ka. Napnumadag iti bulsa mo ni ti makantuyan. Ang mga numakita na giti tao di tarwar. Ay na, madama pa ilaan ti seminar da. Kasano kumaan makita da takay. Itay pa yung pirukon kayaw. Nang rugi ka din ti seminar paray. Ay malmalpasan Ay na. Mabisin kami ngamin itaing kapitan. Iso nga ada kami ditaw. Udno day ta paray. Nangan kamin Saan kami ngamin nagarmusar. Ay saan kan nagpalawag? Ay, Huwag amin. Si kantumot namin. Gusto nan. Maray. Agure ka anya dagita rumrumwar dita bulsam. Makansamot dagita. Ay, kwa ka Malaro. Sige. Magan kayo laamangan. Agam kalpasan ti panangan yaw. Umay kayo makiseminar. Ay, uwan paray. Arigla daw. Man nakaawat ka talaga. Ay, anay ko, Badong. Ay, Badong, agrein ka man. Badong, ay, anay ka. Apayaya. Anay. Napipay lang. Nagsikal ti tiyan ko. Nagsakit. Apay ngay. Ay na, jay sabot kinantay jay seminaran day taw. Atong amin unay ti kinan ka. Agoray ka. Anay, ang Sino yung nga ti pabasulin ta? Ay, basol mo tasi ka tinangibaga amangan ta iti ataw. Apay asak nga ti pabasulam. Ninting batingting Nyangay ko matibasol na. Imbaga namot ngamin amangan talang amangan. So naskay namang tadi ti paggatang iti agas mau. Inteng, ayat imay inala ni Badong dito'y balay. May dimawat iti kwarta. Awan mo't maitid ko nga agas. Ne, apay ka no? Igatangan na kano iti agas ni Marituyan. Agsakit ti tiyan na. Si Kapay ti umay na pagdawatan. Ibagbaga nakit tinabasol ko ka na. No apay ang nagsakit ti tiyan ni Marituyan. Anya, ay na, una yung dagi dyan nga agasawa. Amin, kat ipabasol dakan ka. Bayamon. Tinapatay, maimbagan nito yan. Kapitan, umay kami kumamang seminar. No kasano ti panagsaganan, no adda dumtang adidikira. Kas kumaitiging kinan. Una, umay kayo, madam. Ayaban nyo dagiti kabaranggayan nyo. Tapno maamuan dati rumbang nga aramidan da. Matumpal, madam. Apay ngay, adita imbagbaga kada kami maray. Kaya't yaw, da kayo laang manag. Saan matakas ta, Mare? Ay, madiday tangar aramidan yaw. Jak amo, no apay asaan ngayon surat ni Kapitan, tinagan nyo dito'y listaan. Mapan kami latta akin ni Badungkaw. Uray saan kami nga imbitadaw. Da kayo lata, Mare. Nagalas ti ugali day ya, Kapitan. Adda pilpilyon na. Kasano adjak insurat tinagan nyo paray. Kita mo yung mutantiar aramidin yaw, no adaging ginay. Amo kaya mo't paray. Pulos, Jack Amaw. Na. Imbagan lang iding amo. Ay saan? Jack Amo paray. No adaging ginaid.
Tiyan mo ka aramiday, nagkatumpwa ka ko na. Ay, saan aparay? So nga rin lang ang makitraining kami, Aganda, makisiminar kami. gulay ka paray. Disiplina nyo ti bagbagiyo ka ni Marituyang Naa, kasla ibagbagam nga awan na pulos disiplina mi kinituyang ko Saan Kanta na nga mo ti panagsasa umaparay. Naa. Tan nalaka ka masaksaktan. Agkikita tayo nga ron iji barangay hall para iti training inton bigat. God! Ada kami dito tatlo surwanda kayo itirumbang nga aramidin nyo, no? At daging ginay, kakapsat! Sir, aglamang kami! Ay, badaw. Ayan nga'y dagiti makan. No, Dati mama, tayo, nakasano, naka-display. Kasanungay ang magkapanganta. Madamdama. No, madama ti training. Sinyasal ka. Makasuro? Ay, ti aramidin taya. Basta siya ti Ano makam. nakalaan na ito? Wala, agdangag ka. Sige nga, Anya ngay paray, mayakmit lang ka day. Ay di nakdistrubon para itagdangdangagak. Dito yung tipasit nga ibagbagada nga application jay inadalmaw. Katuay. Denggam ta ibagbaga tayo adda dita sa ango paray. Sa bali ti turong dagiti matama. Ijay mo't ayat ti makan. kakapsat! Yan, sir! Iti poste! Ay, sige na rin, sir. Tagan nyo lang, ha? Ay, sir. Tumaray kayo ito yan, ti safety alugar! Taray ka na taray! Pura ka pa barangay! Ba't nagpaisod ni pare pa? Ngam ijay mo't ayat ti makan tinapanan na. Kat bakatin na! Pare! Apa na pagkat mo mo't yung dagiti makan? Nakababain, Kapitan. Ore nagitiin may ng training. Awan matan ti makanda. Huwag garot kagawan. Permit ibain ka. Nagiti makan ti binagkat na kabadong kan Marituyang nga intaray. Tilang nakagalon adanong ti sanda nga inala. Gusto ko mati inaramid mo asaan idan nga inimbitar, Kapitan. Huwag garot. Nagadumot namin ang masasauda. No, di mo imbitaran. Unagam datayo ba ti kababain, Kapitan. Ay, napataw nga. Ang sakit man ng tiyan ka. Nasobram nga mintinangan. Ay, igatangan na kun ay itiakas ka. Ay awan kwarta. Di idawatan na kin ni Kapitan iti paggatang mau. Ay saan? Mabain na kaon. Apay, basol na kaya ti panagsakit ti tiyan mo, mate. Ay, basol mo day tawi. Na. Imbagam tumot nga men, ano pa nagtataray. Itaray tabot tayo nagiti makan. Ay, anay ka. Kahit imbagak aya akadom ti mangan. Nunabsog ka nga minayin, Houston. Paturay yung mat ngamin amalipos ka iti busog mo. Che? Dahito iti listaan dagiti mabalin nga umatindar iti training kan seminar ijay ilay. Aya. Ay, kita man nga rod maray. Ay, awan tinakan yung agasawa dita. Apay ngay. Madi ati kas nga raramidin niyaw. Kasaritam ni Kapitan. Mas nupmat dagiti agnumnumar. Ingka kasarita ni Kapitan, bareng umanugot ang mainayon tinagan niyaw kan ni Marituyang. Ay, saan na mabalin na ito'y? Saan? Paray, mabalin ka din nga ireklamo ka, no kasta ter aramidan. Na. Di agreklamo ka. Awan bibiyang ka. Na, Kalpasan anamin adunak nga imbabain. Kasta ti bagam. Nang runa-una ti panangitarayo iti makan ijay training center. saan mo laka din ang maawatan, paray? Kasdya talaga ti reaksyon ti tao, numaklaat, ag nervyos. Isuan normal day dyan ngayon naramid, may. Anya? Sika mamot ti adda iti lugar ka, paray. Panunutan man na yung baga. No, adda ginginada nagpigsa. Ag nervyos ka. Mariwan ka. Inton kwan. Piduto mo, no anya ti importante. Ta iso nga ro ti isalakan na. Aw. San akasta ti insuro dagiti imay nagpatrining paray. Isu nga uraan niya ti bagbagam. Saan ko nga iraman tinagan nyo nga gasawa? Kasta gayam? Sige. Aramidom dayta. Tadwa tapos ti maksa iti butos mo inton umay nga iliksaw. Di uro. Na. Ado di ti mangibutos kanyak. Da kayo lang. Ay. Mangibapain kayo. Disiplinaan nyo mat at ibagbagiyaw. Ta kabapain ka dagiti bisita.
Nasaya at matasaanan akaraman tinagan nyo itilistaan tatabadong nukas na seminar kan training. Napatag dagiti masursurong impormasyon saan kit di amangan tiin kayo laang ar-aramitan. Kapitan Enteng!